le nnete le dirile le ngaka e gore a re ga senka go roša medimo a ka moka wa ikušiša ene di musaka o tlo kušiša morota. Alright, go 98.7 communicating units re tšwela pele ka sona sebopego se balli ba bangši ba moroka. a ke ba leboge moroto mogolo ge ba kgonne go fihla bo koko ke a le dumediša le sesi ke a le tama ke le moremi ke sepela le tate mogolo tate morota le kae batswadi baka re gona koko ke mang o tšwa kae gae ke mamakgoga mo Jimfese mo Zamani re le thuša kang koko ngaka yaka ke tlile mo go moremi gore a nthuse ke swere ke maoto a nkopa le nako e telele maoto a re opile le mogalabi wa ka maoto a tšere sebaka se se telele yena a ba palelwa ka 2022 a robala maoto a dira jwang maoto a ya krempa a ya oma a ya tonya ke robala le lepotele la metsi a o fiša o thoma mo thekeng o theoa o fihla maotong kwa a nkopela ka mokgoma ke robale bošele number 2 ke na le bothata ke na le bothata ka lapeng a ke tsebe ka gobane maoto a ke sepetse le yena mogalabi dinaga ka dinagana fela thuso re sa ihwetse lešaka la dikgomo le hubile ga ona le kgomo ka itea o fihla ka ke morole ntho tlo ihwetša ya mafelelo kgomo ke le ka mohlokoša ka yona ebile ya mafelelo yeo jwale bothata bo bong šibo lapeng ga ona bophelo ga bo thome ka mora lehu la mogalabi ke bona gore ke dilemo tse telele go le ka mogoko o leng ka ona bana ba ka ba kwane ga ba kwane le rena tata bo bone o ba jitswe bana ba bašimanyana ba sa kgone mmatamela ba mmotšiše le bophelo gore tata o tsoga jwang ba moreme mogalabi o sepetse le sekgopi ka ba ka motšea a re ke mo ise docteng a ke fihla docteng ba re ke high blood hodimo le swikiri fela be ke fola ke mmotša ke re magoga be a pelo fase se dirwang ke bana ba re tsebe ka gore re sepetse monna dikgomo di fedile tšhelete di fedile re tipostela dingaka fela bophelo bo se gona ramotsong ke na le bašimanyana ba bararo e mongwe ba ile ba mmolaya ka 2006 a feleletša dithuto ga re be ka itee ka ramotsong ke ditlogolo tse leng gona jwale bothata ba motsola ba morei o etša a ke tlile mo go wena gore ke tlo kgopela thuso ya bophelo wa ramotsola bana ba ka ba bereke ba le ka mokgobo ke maswana a na le bo 30 something a na le bo 50 fela a ba gorošwe basadi a ba bereke a ke tsebe gore mohlomong ba tswafa ke tsebe jwale tabe e thata mo go bona go nwa lepotlele le letalaši le hleng le bona ke sepetse ba kgalajwa a ke tsebe mo ke sa gomang a ke tsebe kore a ke tsebe ke fola ke dipotšiša ke kwa mo radiong le bolela ke re na ngaka morei nako yohle o ba le kae
ha re mo kwa nala di fedile fela ke tlobe ka hwetša sebaka ka fihla go ye ke tlo kgopela thušo mo go le gore lapa le la wetša bana ba ke bona gore le bona bašimanyana ba ka gobane tabaši go na le ngwana wa mošimanyana wa mafelelo ke na le dišuana tša yelwa a ile a bolawa ka matsogo mokgalabje o šile vene ka gara motse vene a ke lebelediša wa e baka ka gobane e le ngwana mafelelo ke ya mmotša ke re go tloela tata wa sa phela gopola mantšu a gae a na re yena a na ngwana mafelelo a re le godile banna sepelanga le o hloma ha lena ka gobana le nthuši ka selo hula wa paya ka mokgwa ha ba tsena a re sa khia le mokgalabje monyako ha ba tsena ba itswa moo go mapotlela matala a re khile ba tlo kokota kere ba kokotela kgaitsedi mokgalabje mmele ya ho tšea botse o re ke tlo feleletša banna ba ke ba rakile ke re mokgalabje ba rake ka gobane ke ba godile bana ba ke morwalo jwale ba tlo re tsenela bošego ha ba tsena mola ba buletswe ke kgaitsedi ka re ba le tseba le festerela ka morae ba thoma go ba le makoko gore ke gae ke a bona gore a o na tlo bolela mokgalabje e mo jile pele o hleba morei a ke tsebe e le gore koko sekgopi se tate a robetšeng a na le sona e be e le sa eng sekgopi se ko hloka kwano le barwa ba hae motlho mo re e thome mo kwano e thomile go hlokagala neng magareng ga lena le bana gona le ba ka eng a re ba ke se ba latlhile dikolo ba le university ba tswa mošimanyana yo wa mafelelo a fola o utswa vene ya tatae ya long bisi a renka ka yona ha le dikela letšatši ore re tswile le mokgalabje ka ye ya bobedi vene o a fihla wa e beya go swana le motho a ba e utswa ka gobane o le a saga dikhia tsa yona e khiang ka yona ka re mokgalabje o tshwariša ngwane ke legodu fela a ka ba a mothaetša mamma lena le kgone o dula le bana ba lena fase le ba bontšhe le re man wena masemanyamanyane ge o itla mo le mo ga o dire tsona le ya kgone o dula bele ka lapa la bontšhana diphošo re ya kgona batle ba reng wena ga ba ka se o araba go tloa moo o tlo ba ka gore ba tla le potwana ba o kwatele le ka moswane a o sa dumedišwa ye mongwe wa feta kore le a fetana ka mo ngakong o ngaka koko ke tso thasa ka 97 ya ke feditše ngwaga ka gorošwa ha ke gorošwa fela ha ke a bo bona bongaka gore bo sepela jwang ka sa tsebe gore go direileng ditaola tša gago di kae di bona since from 97 a sanka wa di berekiša ke a di berekiša by mistake ka nako e nngwe ha o latla yeo di bereka fela ka mistake ka mistake kore ke phoso ka gore a ke bone moto berekwa e gona a ke sa tsebe alright le ntšhe tša dikgomo le patala dingaka se ntši koko o lla ka bana ke la ka bana o hloka thušo baneng thobela koko o lla ka lapa thobela o hloka thušo ka lapeng a se phošo motswadi ya ka gore o le ngaka o tle go nna bjale ka ngaka gore ke tle ke go thuše thobela motho o mongwe le o mongwe o ne le tumelelo ya gore ga a nyaka thušo a ye go bona o mongwe o a ka mo thušang thobela bana ba gago o lla ka gore ga ba bereke
ga go ne kwano ka gae Thobela. ga ba nape ba go tšea bua le ka motswadi ke tlo go thuša sese tlalletša mo koko a fihlileng gona Thobela. Hey, man. Nna ke napogadi ke moredi ya mokgekolo ya setsong go bolela wa mogo tswa gona mo a dula koko dula motswadi tswa gona mo Jinfest mo Zamane. Mm. Go tlaleletša go se motswadi a se boletšego yane o bolela nnete tsohle tša di boletšego ka ge le bone ya decision ya gore le nna ke re ka kwa Prophet Moremi re bona gore bothata bo rena la go bona ka molapeng yena a ka se bokgone cause o a rereša ba sepetse o a rereša go ne ba morole ka šakeng a go swana kgomo a go sana selo ene a go bereke motho mo re tlo gore le nna nka tswa ke a rata bjale ifo ba pelo cause a ke bereke le tsona dikgaedi tša ka di bereke ifo ba batho ka lona leo and te mpa bišago pele nna ke gore bašimane ba a ba babe ke mmago bona ke a tipotšiša gore ya kgona gore ngwana mošimanyana a se ka ba ba ke mmaga gapa e kgonagane and le nna botse ke ba botse ke mara ga botse ya kgonega and ya nkgopiša nteo ke be ke mmotse mmago bona ke re o tlo ntshwarela ka re o mmago bona but nna nte ba e dira mo godimo gago a enkgatlhe le gannyane and go itaetša gore mohla modimo a ka go gopola le situation e sa le ka mokgo gore a re ka se go rakwane cause le nna ke na le segopo godimo ga bona cause a ba tsee mmago bona ke gopola la ke sa tsebe date ka after 6 months ta gore na a robetse e le September e le ka di 18 a ba tlo a maapula last born ya gešo a o mana go tsoga mašata mokgekolo rao ke mašatang ka montle a sa nyako go kweša gore mmaga o reng lentšu la le ntšhitšego o itše a re mmaga ke ngwanyane ka tiputša gore ya kgona gore o belege ngwana a tla gore la re ngwanyana na a e kgone ka motse ka re marento e bolelang gore a re wa tekwešiša o wa tekwa na cause re ka se re ke jwala bo go diriša seo leng sona ngwana o retše mmaga a re mmaga ke ngwanyana ke ngwanyana ene o bolaele tataga ka ra e kgonege ntweng o ra re motswadi ya rena a ka re belega go tloga bonnyaneng ba rena go fitlha re ba ba kaka ya ba gona a tlo go tisaeta gore a bolae mogaedi leng wa gage a e kgonege ntweo a e kgonagale mara o monna e ka re rena diphaka tša go lwa le ena aowa ke natswa ke re ke mosadi ke garebe ko mothoma ke re mara nna ka mogane gone ke ya mmotsa re fetse go sa kwane gona ka mokgomokgi wa bolelang re tlo se boledišang 2 days a dingwe go dumiseng a go dumiše ke ra a ke ne taba le ena ke re motho a se motswadi yaka ga yena a sa nyako go kwa se nna ke mmotsa go sona a ke gane motlhe mongwe nyatsa taba tsa gore ke garebe nka se mofe maele ka ge e le monna go lekana le bo moruta le maybe ke lona leo a ke tsebe a ke re a ke tsebe se se leng mo pelong yaga ko se motse gore ga botse bothata ba go keng wa ikwešiša but ene go le jale ntho e ngwe leng gore ilela re titirele le rena batswadi ba rena ba re diretse go fitlhela mo a ke nna pelaele goba go se batswadi ba re etseng sone jale ke nako ya rena le rena sa rena nka re fo gopela modimo gore le rena re kgontšhe tsotlhe tse di ka mogare gara lapa le go bile ya di kgona cause ba sepetse ba reša a gona mo ba sa sepelang go ngwe ba sepela le nna ke le ngwana bona mara go no pala go itjala gore re batho ba sepetse go bona ke ba ba rong a ba kgone se ba selang ka sona kwa gae ke taba gore kwa gating o na le problem e ntši ke gore re kwa gating okay fine e kwa gating e dirang gore e tloga a ke re bona ke lena ese o tlile go Prophet Moremi a re bothata ka kwa lapeng ke bona mo gating jalo Prophet Moremi e tla a tle Moremi ka kwa mara go no tshwana dilo di no ba west yo like tsore ke fi button e le sone tsore e ga tiu ka re ga motsore mara ntwe ke bonang a ke bone re le ge mehla motswadi ya ka robala gore a re tlošela re kwana ga botse ka re go utlwale bana ba bolelang ba gaetsedi ya ka go robala ka 2016 tsohle a gona ntho ba ka re ba ka ya go bona se le ramogolo wa bona le rangwana bona o ka moka ba tla re gadisa go le sa gore ntho e busa o na le mošimane ya robetseng wa gešo o tlogetse ngwana mošimanyana ngwane o na le 20 years a ke gopetse la mohlore ke bona rangwana go ba ramogolo a motšea a mmea mo a re morwa o tse bo godile ene ga o gola mo bophelong go na le chance tse di sone jale ka bošimanyana ka ra ke re bašimanyana ke bašimanyana ga ba gola o tse re gaetsedi go jwanne mo bophelong ntho e ke kgopelang gore wena ke nyaka gore o e latlhe mo go wena ne se kwa tenyatša ke bokwele o ntšha ntlha e nngwe gore wena o ka se bolelele bona ka re wena o monnyane a go pale gore gone jwa le moratho wa ka nna gaetsedi ya ka o monnyane wa le 97 a ka dula le nna fase a re go nna re morota ga o e tla mo le motloko a o dire tsona a ke tsere wang kwana
ke a go kwa Moruta ga ke re ke a tenyatse ke re nna ge ke ba botsa mohlomong ba nyatsa taba gore ke motho wa mosadi a ka se re botse selo ke ka mokgopola kana ke tepotsa gore mohlomong ge re šala re eletsana ka re le bana ba motho because ka botse ka gore mo motswadi a rena wa ntate a gomentseng gona nna be ke rata gore re no tswetsa pele re sware mma gore na ga botse a se mathomo ge mma gore na robalela South Africa e ka moka e a direga ke mara motswadi sentse no ba motswadi a fodula a etla pele e le gore wa mme ba mmitša ka moloi a ke tseba sanka ka ekwa e ba mmitša gore wa loya go ba jwang hlomoke ba riang koko ke rela gore ba go bitša ka maina awe a ba go bitša fela ore o bolaile ntata so ge ba re o bolaile ntate go ra gore o eng ke moloi ke moloi lentso le le go swere jwang koko e leng swara botse ke tlo dira le maoto a ba duma gore ka be ke sepela mapele ngwana o go botsa seroka phatla twist straight ore mme o bolaile tate straight ge o le ka mogare ga lapa koko ga o ne le tshogo go o dula le bana bao ke na le ditshogo ye wa ngwanyana wa maketa le one bale go ya ka nna ke bolelela lebakeng la ngwana o a reng wena straight a go botsa seroka phatla gore o bolaile tate go ya ba sa swara ke e mong a batlile le yena wa magoga ke a tshepa ka banteile tšatši le ngwana a go itaile wa tontia magagesho a re lebeleleng taba wa tseba motswadi wa gago gore a palle ko go robala ka gae ka baka la gago a šie a ne le ngwana gage a se ka a šia ditsotsi tša ka ntle a šie wena o le ngwana gage a re e lebeleleng e kweša bohloko bone kgomo tše kae koko e be di 12 years old alright a gona molato sese le dula gona mo a kere ke dula gona mo nka tsoga ke romela batho forogo ba etla ka gae ba le thuša ba le epololela dilo tšeo di le tshwenyang re ka leboga ka matla prof Moremi re ka leboga ka matla mohlomong le nna nka tsoga ka ba motho ka kgone go hlokomelela mokgekolo because ke gopola lentswe la tata go rena nna le ampoditšego lona ene a le tlogo mo pelong le ge ba tse ba di dirago masogana ke gore ba mmakatša a re ngwanaka ke kgopelo šale o hlokomela mmago le bana ba ba ngwaneno ba rang bana ba ba tata go bona go ba šia ka 2016 including bana bago leng le motso wa ka ke a dipotšiša gore ke mosadi tate a botse nna ke le mosadi gomme barwa ba ga ba le gona mara ke mmone phoso gona ka situation e leng ka gona ka kwa lapeng prof Moremi a ke bereke a ke na ke monna ke mosadi nna ke phelela ka sa ke bereke a ke be le molekane a ke nyalwe a ke reng federe kore a ke tsebe gore ke hlalose ke reng prof Moremi motho fo kgone o tla go botsa le mokgekola re wene tlo be sa loka ba le blom ka kwa gageng 2 ba swane o swanetse gore o wote because melolo a se wa ka o botsa ke bagekolo ba ke mo bagekolo ba gona mo villageng a ke re batho re ka se bolela ka maina mara ba go botse ke botse ena a ke na tshomi nna na tshomi ya ka ke mmaka le mogadi wa sa tsong go tswa tata go rena e le batho ba ile gore le a ke kwele bohloko e be ke botsa bone gore ya kgonega gore motswadi a go botse le ngwana o feta kwa strateng gore re tlo be sa le kwa ba le blom kwa gageno goba re tlo e aparaneng ka re a go ba manyalo mo ga borona bagekolo ba apaiša dituku ba iriang just go no hlakelela lenyalo la motho eo ya kgonega motho a na botswadi ka ge fela nna a ke kgone go araba motho mogola sanka ka e tlwaela ntwa motho e no mpaba then gore ke itswe ke no botse ena motswadi wa ka gore mma gape ma go moketeketangthela rarare ka re ba bang bona a se nna moporofete mara tse dingwe ke a di bona ke na le gore ke bone motho ke mo tsebang a ndira tse ke gopela ke bona mosadi tsoko a nromela ka le hopane ene ka fetsa ke le bone gore le tsene kae ka letsatsi le le latelang ke tlatsa washing ka hwetsa a re ke mongwa o tlo ntshware mme wa ka mo lapeng lela a nlebeletse so ke a imelega ga ke le kwa lapeng ke a imelega ke be ke mo dumedise ke re le kae mago mama go direla gore a bone gore ke a mmona gore go be go na le se sengwe menyaka o se bolela go nna ga a se bolela tlo go le go ntebelela fela
le kwa lapeng ko re a ke tseye profumrate bošego go thunya selo mo ntlong se a tsena ka bo 9 to 10 se re qhu mo mantlo ka 4 selo seo se a tswa goba ke selo bokeng a ke tseye mare se a tswa because a gona nte e ka riago ka lapeng ke sa e kwa ya kgonega ke be ke tsogo ke mmotse ke mma ke ratsa mabane ke kwele ntho e sosososo ke kwele ntho e sosososo jale a ke tsebe re kgopela thuso se re tliše mo because ke prof Moremi ke last hope ya rena a ke sana go lena mo ke leng a ke sana tshepo because re sepetse mo re sepelago go fošota ka ba tsona dingaka diphororeng ka moka nto e ntšhaletseng go nle kore ba go rele ba re re go ise ka the hoop letamong le legolo mohlho mongwe ba o bolela ka gore ke na le senyama ka re na senyama se lego mo go nna se palela go lena le se bonang probleme ke eng ke senyama sa mohuta mang ke belege le solo sena a ke hwetse tharello solution mo go bona ba no ra ba re tlo lokisa re tla ka ba tle ka gae mare go no swane di le gona dilo di west ga se re tata gore na roba la gona is west ya ses ke tlo go thuša go sasa ke nyaka go thuša le go fela pele o tlala pele o tlala pele ke no ba ke bethile ke nako ga jwale koko ke tlo le thuša go sasa sesi ke tlo go thuša ge o ka kgona re ka tsamaya le wena wa go fetša matšatši a mahlano o pheta ditaelo tša gago tša sephiri re lwele le mathata a leng ka mogare ga motse wa geno go sasa ke a le leboga lena le nkemele mola ke atla gone jwale motheeletši wa Sekhukhune FM ka dikgokaganyong tša leago ga ke le leboge go tšea sebaka se le re theeleditše le re bogetše ba le ba nyakang gore bona live ba no re DR Moremi mo letlakale la rena la Facebook ba re followa ba bona di live tša rena tša ka mehla ba bona tšeohle ka moka tše re di dirang batho ba ga mothwa ka mokana ga bona bao ba amanang le ba ga mothwa re tla be re bina pleke ba re ke senotlelo ka Sunday ko phekola kgoro ya ga mothwa ka moka ya bakgalabe ba bagolo ba ga mothwa ba go neša dipula ke ya go bolela le setšhaba sa ga mothwa ka senotlelo ka Sontaga moroto mogolo mroka a ke lemoše batho gore di-product ke tlile le tšona ba ba di nyakang batle go sasa ke ba fe tšona go thoma ka tša ngwane o monnyane go fihla ka tša motho mogolo ba e leng gore ba tlo tla kua go sasa a ba founele 071 398 398 15 15 08 08 071 071 1 nko di bitše moroto 398 ya 15 ya 08 ya goba ba ka founela tša malefo go 072 072 133 133 6761 6761 072 072 133 133 6761 6761 ya ke tša ntate malefo la founa gone jwale la buka la tsogela ka mo frugu magagešo ra tla re a le thuša ba le neng balwetši ba go latlhegela ke mogopolo re na le ngaka Makweng ka mo ke bereka le yena le ka tla re a bona re le thuša jwang e tlang magagešo e sa le frugu le tle le kry-eng thušo ke a leboga morota ke lebogile sebaka seo mphile go sona le wena ko go leboge le the crew ka mokana ga yona ke leboge ke lebogile thata Hotel Joyce KFM na le na re bora kopana gape le tšatšing la bosasa go tlogera senyana o ftlego iri ya bolesomepedi gare gampa ya bošego wa latela mkwanto wa local wa latela mkwanto wa SKFM ka lenanego la midnight calls 12 to 3 bye. This is 98.7. Thank you for being part of